Настроениең жоқ. Таң атпай эле. Баягы эле проблемада. Кайсы проблема? Ой, 8 март, февраль бүтө элек деле марттын проблемасы да. Аяштын проблемасы ба? Үйдө ынтымак болсун үчүн дайыма аракет кылам. Өзү негизи аял заты айткан нерсесин алып бербесең өмүрү кутулбай дегенсиң да өзү. Да. Кандай калк экенин билбейм, өз ушундай таң калдым, мына аялың менен көчөдө кетип атканда, случайно алдыңда мышык өтүп кетсе, өтө береличи деп көндүргөн өтө оор да. Өтпөйт. Ошо өтпөйт. Андан көрө ошо мышыкты кармап алып, брат, артка өтүп кетесиңби деп сурансаң, ошо оңойраак да. Ошол өтүп кетет да. Да. Ушул мышык өтүп кеткенден ошо жумушка барбай коюш керек да. Мен эсиме болуп таң калам. Мышык эмне кылыш керек? Анчы эмне мышыкка специально жол салып коюш керек да мындай. Жолдун үстүнөн для мышыка деп мындай. Ооба да. Мышык карап туруш керек экен да, ал деле жашаш керек да, туурабы? Конечно. Мышык көчөгө туруп эле карап туруш керек. Ким өтүп кетсин, анан кийин өтөйүн, антпесе. Бүгүн да бирөө жумушка барбай калса, мен күнөөлүү болуп калам деп эле жүрөт экен да мышык. Да. Эч эчтеке көндүрө албайсың да, ушундай. Ырымга ишенип алган болсо, аялың өлдү анда. Да. Ушу чай ичип атканда дагы бир чама түшүп калса деле конок келатат. Тур, көчөгө чыгып бирдекени алып келе кал, конок келатат. Чама, азыр чай аргандай чыгып атат Ошон үчүн эле мен көчөгө чыгып базарга бара берейин постоянно эле. Айтып атпайм, ошо айтканың туура эле. Мисалы, талашып аткан итти көргөнсүңбү? Момундай туруп алып талашат го. Жанагы чашташып аткан эки аялга окшоштушуларчы. Ошондой кылып чашташат да, аялдар дагы. Ошол талашып аткан итти барып чап десең бирөөсү кетип калат. Аялды барып ошенткин кайра күчөйт да. Кайра күчөйт ушундай. Негизи билбейм, мен өзүнүн жолун билбей калдым. Мисалы, аялым жумуштан кечирээк келип, мен эртерээк келип калсам, мындай үйдө бир сюрприз кылып коеюн деп тамак жасай коем, бир ушундай бир жолдорун кылам да, мындай. Сен өзүң өлтүргөн турбайсыңбы ишти? Сен өзүң повод берип коет турбайсыңбы? Опшубантпы? Амай. Жөн эмне кылыш керек? Илгертеден калган сөз бар. Атам айтчу болчу. Балам катынды башынан карма деп. Туура, ал мага деле айткан атам, далай жол айткан. Балам, аялды башынан карма деп. Мен атамдын тилин алып, аялымды башынан кармап жүрө бериптирмин. Каягынан кармаш керек экен анан? Тилине кармаш керек экен, тилинен. Анын башынан кармамаксың, кучактап алсаң деле тили дей берсе. Жүрөккө тиет экен да. Байкуш эркектер эмне эле карып кетет экенсе көрсө ошо. Жүрөгү начарлап барып жок болуп кетет экен да. Ошон үчүн мындай деген сөз бар. Эркек кишинин камчысын андап коет. Мына мисалы мен мына камчыны эмне көтөрүп жүрөм? Мен да жана ойлодум, мен мал сал айдап чыкканмы деп коем мен бияка. Жок, бул жайым колумда жүрөт да. Каяка барсам? Каяка барсам колумда жүрөт. Ал жок болсо да бирок жанымда болот да бул. Обязательно уруш керекпи? Жагай, мындай секрет бар. Мисалы, мындай кылып тарбиялап койсоң болот. Аялым, бияка келгин. Мына. Карап тур, мындай секрети бар. Жаным, Лаппай, муногу ар бир айдын 6-сы деп куудулдар концерт коюп атыптыр. Экөөбүз барып бир элге окшоп жетелешип барып отуруп концерт көрүп келбейлиби? Не дейсиң? койчу жаным. Суукта акча кетирип баргыча өзүң эле сулуу тааныштарың менен барып көрүп кел. Эгер мага керек болсо мен үйдө эле бекер чай ичкенче DVD-ден эле көрүп аламбайм. Ана. Жаным, Лаппай, бир базарга алып чыгып бир алтын сөйккө, алтын сепичка алып моюнуңа тагып коеюн дедим эле. Оюн кандай буга? койчу байым. Темир тезекти кулак башыма илгенден көрө, сен
eski maşinеңди сатып, üstüne kichine акча кошуп туруp, Mercedes минип албайсыңбы? Ошол сага жарашат, жаным. Ana! Canım, Lappay. bu 2 yıldan beri apanın üyüne barıleksin. Barıp bir 5-10 gün жүрüp gelmeysin be. Deyin dedim hele da. Жок, жаным. Эми апамдар тынч эле болуш керек. Эгер бирдеме болсо кабар келет эле да. Андан көрө 1 жылда 1, жок 2 жылда 1 барып турсак болот байым. Kardeş. Жақсы екен. Жақсы екен. Қамчы соны тұрбайбы? Canım, Lappay. men geçe aylık algamda şu akça sen de turup tursa kanday ola demi? Ya. Жөн эле коюп айтпелең, жаным. Мону аркаңдагы шымыңдын чөнтөгүнө бекем сал, мен көргөн жокмун. Буну төш чөнтөгүңө салып ал. Мен билбей калдым. Бул бизге 1 айга продуктуга жетет, жаным. Mına. Hey, hazır mından da odanında smertelli nemelerdi görgöz hazır. Oo, bir sekret var. Canım, Lappay. geçe günü masp olup, üstü başım pamada olup, anı saz gelgense ayalık şimdi dukileri cugup, ölgönün üstüne gömgön kılıp, iç giyimimi teskere giyip gelip alıpmın, tarıngan joksun bu? Yok oyçu canım. Azır özün bilesin, жолдор тайгалак, маршруткаларда ел аябай көп. Тайгаланып торыңызды тепкенде кайсы бир аялдын бети тийип өтүп кеткендир да. Ал эми азыркы тайский духи себинет экен, сен себисең наркыга деле жыттана берет экен байым. Ал эми ич кийимди тетири кийгениң жолуң ачылат байым. Ana! Бер çantığının, бер. Anam da öyle. Жақсы екен. Жақсы екен. Bir cuma berip tur. Ya. Sen de sekretlerin ayıt olayın deysin be. Мындай bir 8 март деген нунт қарып қоямын да. Сразу февральдан кейін май, апрельді қылып қоямын. Сразу эле. Март бар ма дегенде, қайсы март дей тұрады. Ya. Canım. Lappay. Aha. Padamam da. Mına. Göz қарашы менен түсінеді екен да. Taşı davay. Ey rahmat. Rahmat, жақсы oldu. Kamçının barkın getir be. Жоқ. Ben al kamçının avtoritetini götürüm de bu şu altın siminen yaşavatam. Қана bir Анчок şu репетиция қылыш керек окшойт буга. Жаным. Бар екен. Үйретілі элек жаным. Келші бияқа. Жаңылық қо. İyi. 25 yıldan beri iyi muhtum canımdı. Oy özgördüm men. Vallahi Eşke de. çıkıp özgörüp, demge dem koşulup. Жақсы oldu. Bir iki suroğum var le da. Qanday? Ayta turgan bir sunuşum var. Mına эми жақында bir konsert болуп атат экен, ар бир айдын 6-сында дайыма. Ошого үй бүлө менен барышат экен. Концертке барбайлы, жумуш-жумушта өлө жүрө беребиз. Ошо концертке барып bir семейный эс алып келбейли? Кандай дейсиң? Я.
Ya de. Жактыбы? Oylanış gerek. Эми 8 март келатат. Bir altın şakek söykö degenden belek kılsam ne deysin? Ya, Жаңылык. Oylanayın. apamdardыкына bara eleksin, эми мына bir cuma olup ketти. Apаңдардыкына bara eleksin. Bir akça vereyim barıp 8 Mart'ın aldığında kutlukta, ya. 8 Mart men kutlukta barıp bir es alıp gelbeysin bir. Ya, canım. Kanday deysin? Uşul akıldın bari özünden çıkıp atabı. Конечно. Aldığı kalktan. Bul degen ışıl akılga akıl, demge dem. Meyesi çok. Bas mı ne yaka? Büreğinin akılın paydalanmay yürüdüm. Ya, yemin ededin cana sunuşun kandayla. Har bir ayın altısında konsert bolattır da. Bolu atıp dur be. Oşoğa Meyesi çok, al bir yıldan beri. Bolu atar. Bu ne yaka bas? Mesine geldi be. Ya kuday al bakır. O mırttıygan ölümdü göreyim seni. Dağı kanday dedin? altın gereği yok bile. 25 yıldan beri mesine düştü hocam. Bas beri. Beri bas. Dağı kanday dedin? Ya. Apamlar kanday? 10 bin menencerger. Apama varıp geleyim desem bolbay jönötmey atıp apam ölgönüne 3 yıl bolmadı mı? 3 yıl bolmadı mı 3 yıl? Niyesi yok. Emesine gelip kalgan. Aylık aldın mı? O. Kala. İki günden beri ne uçup beceriyorsun? Ya. Ya. İki günden beri ne uçup beceriyorsun? Kalkanı kala. Kalgan avans ap. Kala kalkanı. Ap geldin mi ya? Kalkanı kala. Ya ballarım piv içmeye kalatken da. Menden bekse bala içmeysin bala. Da kala. Boldu. Baypaktı kara. Şu baypaktagi kişinde ciddanıp kaldı da mesela. Ben seni kançaydım ya. Abdulday Maqulov Boronchi Xudoybergenovlar qo'l menen. Hurmatli aziz mehmonlar, buna bizning konsertimizga ko'pchiligi bizden atalar, apalar kelib o'tiradi. O'shaning uchun sizlarning oldingizlarga bizden akordeon suyuvchilar uchun da bizning talantli urchi yigitlar chaqirib qolib, sizlarning qo'l bilan saqladi bizning Suranbek atto konsertimizning qonog'i. Kela qo'y Suranbek, bizning akordeon suyuvchilarga kelingiz, kela qo'yamiz. Çok rahmat, amansыздарбы, ардактуу аралаштын көрмандары. Жалпыңыздардын ушул жерде жакшы маанай менен отурушуңуздарды карап, сөз обону Асанкалы Керимбаевдикинен жазылган Сендей мага аттуу ырды арнап коюп уруксат этиңиздер. Дарак билип жазда бүчүр байларын, күздө түшкөн жалбырагын сагынбай. Сенден сулуу болсо дагы алганым, сендей мага
Kölge жетпей sular solup akpasa, kölge жетпей жigit жалгыз жатпаса, айсыл кызга кадалбасын карегин, бар бөлөк бар сенден башкача, кайсыл кызга кадалбасын карегин, бар бөлөк бар сенден башкача. Kimden kalgan tabiatga tarınış, kimden kalgan üylönülür жаңылыш, жүрөк төрттөп оштоп жүрүп олтурат, өзүндөгү сага деген сагыныч, жүрөк тезип оштоп жүрүп